Mukana wa gukorwo jaka na curfew thutha wa thinacara cia hwaini nginyagia thaa imwe cia rucini ni ugathikitwo matura-ini ma Njoro, Maunaro kundu mwena wa Rubaga kaunti-ini ya Naikuru. Mukana uyu uri ubatie gukorwo ukiambiriria guthingatithio kuma umuthi nginyagia wa keri ga kiumia turorete ugathikitwo ni gavana wa Naikuru Njuii ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro, ndumiriri iria yugite hamwe na mukana wa curfew gutire mundu o wothe ubatie gukorwo na matharaita o mothe maria ni hamwe na uta, migui ona kana mabanga. Mukana uyu ugathikitwo kurumirira haranio cia kinduriri iria ikoretwo igithie na mbere mwena wa Ndoswa na Naiswit muhaka-ini wa icigo cia ubunge cia Njoro na Moro gatagati ka nduriri cia Ugiek na Kipsigis. Nduriri ici igiri igiukanirira kumana na hamurithia iria iriga gutabanio ni thirikari mwena uyu, itemi-ini ria kiria thirikari yugite ni kuyukia icunje cia mutito wa Mau iria irerikana gukorwo ciagwateirwo ni andu kiumbe. Tuliamkia tukiwa tarajia kuenda kazi kawaida. Asubuhi tukajipanga, mimi nilikuwa nimetoa pikipiki yangu nikafungia mbegu ya viazi. Kujaribu kukurumisha pikipiki kuenda, pikipiki 2-3 zikanitangulia. Kabla sijakurumisha pikipiki, watu wenye walikuwa mbele yangu wakapigwa mishale na watu wenye walikuwa kwa shamba ndani ya mahindi. Naona gutuika thayo ni wambiriirie gucokereria ni gutanyitwo gukorwo na mucemanio wa thayo muthenya wa keri kiumia giukite riria aikaria mwena uyu mathingatite thirikari kuingirira na gutwithania bara ya migunda makimigweta ta kihumo kia njukaniriro ici. Ililia serikali aweze kutusaidia hata chakula peke yake, hata kitu akukula peke yake, alafu tujiwe sasa tujiokoe mali tuko. Alikuwa hatuna makosa yote wakati tulikuwa tunakaa na wenzetu pande ile. Gukinyeria na riu andu atatu ni maiketio ngono metereire kuhingurirwo thitango riria angi 10 ari hamwe na ateti marethanwo nao, acio family itanyiheire 80 cigatigwo itari na uikaro. Tulikuwa kwa mashamba na tulinunua hii mashamba na yenyewe wakati tulikuwa kwa hii mashamba yetu jana ama juzi hii mambo ikatokea, tukafukuzwa kwa manyumba na mashamba yenye tunaishi ni shamba yenye tulinunua. Andu atatu nio makuite kumana na haranio ici riria angi matanyiheire 30 mathiete na mbere na kuhonia nguraro cia migwi thibitari-ini ngurani kaunti-ini ya Naikuru. Changamoto ambayo tuko nayo sana ambayo ni unique katika sehemu ni kwamba ni area ya ukulima na mahindi yamefunika sana. Kuna kichaka kikubwa ya mahindi ambayo vijana wanatumia kujificha kwa mahindi, alafu wanapiga watu mishale ama wakijua kuna mtu kwa boma wanakuja wanachoma nyumba. So hata leo tumeweka kwamba tumeambia watu waende nyumbani mapema kuanzia saa 12 jioni. Hataki kuona mtu pale ili tuhakikishe kwamba hakuna mtu ameingia ndani ya mahindi kuanza kuvizia watu usiku alafu wanachoma nyumba. Kwa ihinda riri maabitha ugitiri ni mathiete na mbere na kugacirithia ugitiri na njira nene mwena uyu. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni wa nguii wa Ndirangu.